Mutumia uria urekwirwo kuhenia muingi mwena wa Mukuru Kwa Njenga kaunti-ini ya Nairobi arerikana kumerera ati maigithie mbeca ciao na magacoka makaheo ngombo. Muingi ukiuga ati agerereire kuri munini wa cibũ mbere ya kwendia riciria riake kuri muingi. Unapewa loan kulingana na ile pesa umetoa ya interest. Unalipa kwanza interest ndio unapewa loan. Tuliweza kutoa pesa mwezi ya Disemba na kutoka hapo huyu mama akapotea na pesa yetu. Kuringana na muingi, gikundi kiria mutumia arahuthagira kungania mbeca kuri muingi kirarongoragiria atumia, na ningi muingi ukauga ati akiruguria gikundi kiu ambite kuga ni gikundi gitari gia githirikari, na mbica ici cikonania kiana materesi mwena ucio na maundu magicoka gucenjia thutha ucio. Hii ndio kikundi 3T na maanisha trust, trusted, trustee. So hii kikundi sana sana alikuwa anatarget wanawake. So wanaume wenye waliingia juzi ukienda ulikuwa wanasema chama ni ya wanawake, lakini wataruhusu wanaume kidogo. Wanaume walikuwa wanasema wachukue pesa mingi. Muingi ugite ati mutumia uniekete ugu icagi-ini cia Nairobi ta Kangemi, Dandora na kundu kuingi makiuria thirikari kugerera ruhonge rwa DCI kumuthuthuria amu aingi atumia guku ni matete mbeca ciao. Huyu mama tuliletewa na ofisi ya serikali ya chief administration, ofisi ya serikali akakuja pale akatujulishana na yeye, na sisi tumetoa pesa zetu na zimepotea. Sasa mimi nauliza, tunajaribu kuuliza hii maswali hapa kwa chief, atujibiwi. Tunaambiwa tungoje wiki mbili mara tutoe pesa ipewe watu wafuate huyu mama. Kwa ihinda riri igeria ria muingi ria gukinyira mutumia ona njira ya thimu nirikoretwo rikiringa ihiga amu thimu ciake cikoretwo cikigera na mwihoko wa uri ugitigara ati ni mari munyitia na macokerio mbeca ciao. Handu-ini ha Kameme TV, ketwo Njeri wa Gitau.